Livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News one vha tshi khou avhalelwa nga Rothi zwa Maremba. Borasaintsi u bva kha ḽa Japan vha ri vho tumbula uri lupenyo lu na ṱhuṱhuwedzo yo khwaṱhaho kha u thuthuba huhulwane ha radiation hu ḓivhiwaho sa tshedza tsha masana a gamma ya kha ḽifhasi. Dokotela Vho Yuki Wada, muṅwali muhulwane wa ngudo u bva Yunivesithi ya Osaka, vha ri vhukoni ha u guda maitele o kalulaho a ngaho tshedza tsha masana a gamma ane a bva kha lupenyo vhu vha tendela u pfesesa khwine maitele a fulufulu ḽa nṱha ḽine ḽa itea kha dzingamufe. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Science Advances. Vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Galway vho dzumbulula uri ndi ngani maṅwe mabuvhi a na vhuṱungu ha khombo u fhira maṅwe. Vho wana uri zwiḽiwa zwa mabuvhi zwi a ṱuṱuwedza vhuhali ha vhuṱungu. Vho shumisa data u bva kha tshaka dza 75 dzo fhambanaho dza mabuvhi. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha Journal ya Biology Letters. A khou guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. U bva Belren News, nṋe ndi Rothi zwa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga ne swida kha sia ḽa masheleni. Belren Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wanganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrenbrands.co.za. Belren Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.